nezinto zami sihlange sipane zofika iplan sithatha le taxi zosibeke ebram bantwana bahlanyama singena sibalethela ukushisa mina nezinto zami sihlange sipane zofika iplan sithatha le taxi zosibeke ebram bantwana bahlanyama singena sibalethela ukushisa 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 unini ndila asifiki nezintwana zaphezulu yabo siqala nemvula Simplita. Hayi. Ngubani wena usuhla endaweni yamatrip? hayi man promise man ngiyafika la endaweni yabo bengiyendeza lapha ezona phela khona amanye amajita nalamajita nje afika ngicela into engingayivayo awayeka Ke ngokwena wabona uba indawo ongahlela kuyo wena lena unje wena. hayibo kanti indaba abantu abanjani ngibonile namajita phezulu into xa ngifika la abe ngicela into engingazivayo Uyatshaya nje. Uthembeni vele uzohlala kule ndawo. Indawo yabantu abatshayayo lena. Ubuyatshaya wamukelekile kule ndawo. Nama ugudi ke ngapha. Okanye ufike uyafika wena usela intshontsho. Uthembeni ka ungixelele uthembeni uba uzovela uzohlala lapha. hayibo wena ungaye ngoku uyazenza zonke izinto ezinzo la uyatshaya Mna anditshayi kodwa ngapha ngasenqindini. Hayi. Ngiyakuginqa bho okanye urhala ndikubonisa uaction sike sithi ukubambana. hayi mina khona ngibhudiwe ingade vele lo election lena masibe siyeke kanje Ligwala noba ligwala into yakho. Hey. hayi mina noba ndiligwala kodwa soze nenze into abantu abangenafuture ngibonile namanye amajita phezulu engixelela le nto uyitshola indaba zokulwa nokutshaya izindaba zabantu abangenafuture ezo Hayi ungathi ngehamba ke bhokisi eli ngoba uzolimala kule ndawo. Mawungenazo zonke awuthethayo nokubhede uthethayo awukwazi kula awushayi. Hayi ungathi ngosikhwelela nyane uvele uthuhambe ungakalimali kusase eli. hayi kahle ngiyongicela lonke ufike ni lapho oqala unazi nokundazi angizohamba la umzekela amanye amajita phezulu afikile ndithe xa ndifika la afika ngishiya la so wena ngubani uzothi nizohamba la indawo omncinci nakhulu ke wena kulona Ungubani kona wena uyawazi amajita ahlala lapha wonke njengoba ahlala lapha. Nanga uthe mawufika phezulu abe ephuma njengoba usitsho. Uyawazi bana nawanhlonipha. Kule ndawo iphethwe ndim nobhutami lena. Awaxoxa mawuhambe mina. Ngiceba hamba. Wese nimazi nolobhuti wakho esonixelela ngobhuti wakho la izofika iplan sithatha le taxi zosibeke ebram bantwana bahlanyama singena sibalethela ukushisa kunjani ra wena mtshana omncane nami ngiyaphila andikwazi tuyo endingathandi ukuzazisa apha ku hayi kodwa mina nginomjita afikayo la endaweni igama bambeziphumisaba sengisisho ke ngokuwena xa ufika nje la kwafika wahlala ephintwana engincane kangaka sithini yho mtshana wami ngeke wena awuyazi i-history lomjima nayo ungayigceye wena bhasobha ungabhasobha nawe ungabomdele engcono umhlonipha njengam but ekuhambeni kwesikhathi usazobona nawe ukuthi why ndimhlonipha Hlele ndidelele kwaqala akho sidingo sobe sabe sethukethukisa lapha. mfana wami awunayo inkawuza lapha endiqalekile kanjani wami ndisuke nje le ndizofuna inkawuza la yabo hayibo awunondifuna inkawuza okokuqala ngazi noma ndiyashaya nayo hayibo uyazi uba kuhlonitshwana kanjani wesesikhulu Sawahlala kodwa wena ndazi nje uhlala abantu abatshayo ufike kanjani nje la wena ufike kanjani khona wena wazini into nje uyazini mamela apha ke bhuti nanizange ngizotshaya la ngizange ngizola ngizile emajiteni njengamntu wonke hayi ke bhuti kolungu ba usikhwelele ngoba apha ekhapha yikho njalo la siqhuba ngento zethu wena awazitholi kanjani imithetho bazithini kolungu vele uhambe uya ngenye days esiphelele singamajita sidiscuss uba sithini kahle kahle ngawo uthi nje uzile emajiteni nami ndike ndamxelela kwaqala andazi busahlaleni nangoku andazi uba kutheni esahlela lapha. Ndimxelela ndifika abezondiphaphela. Ngicela nabona hayi lona ngeke alunge amajita malunga anasikhwelele. Hayi yena wavoketa ugoloze njengoba umbona buyagoloza ngoba ndibona umavela ahambe vele uhambe hamba. Sisinama. Yho hamba futhi. Yabo sengikuthe wena razi ba awukwazi kwakulwa ngcono nguve ungaqala ungatry nokulungagoluzi uvela usikhwelele ubhonsi phambili izithende emva ayisalana le ndawo nini vele le ndawo ayinafuture sibande ixelele le ntwana encane Ithi le ntwana
Usisinto nokuba sisinto ngento wakho ugoloza. Noba ukuthena le ntwana encane beyihlonipha kangaka. Ayisuke sive ngithetha nangobhutayo pha. I never ever loved like this. I never ever felt this way. Love really bad is. Ya ndakufuna ngami nomntwana wathini wathini. Hayi uxolo beniyazimiselanga ngokubhala. Cha inasiyenza nase nadizi. Ngangicela nexesha loba ndikuxelele. Okay, vele kwamnandi ndiyazi nje nokuthanda yami. Mavesi ngithethe. Okay, ngabe yintoni yengoku? Hayi akho nto idinga. Qala ndifuna uxela baqhubeka nempilo nami qhubeka nempilo. Noma chaza uthini na xa sithi maniqhubeke nempilo naye qhubeke nempilo. Hayi khathi ngempilo. Just I don't like no. You got me puffing with blunts now. I tryna come down for the last time. You and I coming from a no side. La babana mango we both know. But a minute now I know. Ayibona ngibona ngaphambi kwakho. Naye ke chaza uthini naleqoqa ngisho anana seninyani uchaza uthini. Ngichaza ukuthi kuphela. I never ever loved like this. I never ever felt this way. Love really bad these days. Shutting on them where you let go. It don't matter if you got in the mind. I'm where you let go. I'm where you let go. Yaphi? Ndingasho kanje yaphila kodwa hayi andiphili kahle. Khona into engandiphathi kahle. Kwenzakalani? Engabe akho nto ayithethileyo kuwe ngam uGeneral. Ugeneral. Hayi, angiqondi uba ikhona into engayithetha nami ngaphandle kokuthi mandibasondezele uMabhizi. Hayi kangathethe ngayo. Yho, hayi ke yeka ke bendicinga fana bakhona into ake wayithetha nalo. Kanti kutheni? Sidibene naye apha. Sikandixelela into endingayivayo wathi mandiqhubeke nempilo. Uthi qhubeka nempilo. Naye aqhubeke nempilo. Like intoni ebeniyenza? Ikhona into ebenihlanganisa? Ikhona into esihlanganisa. Efana nanto. Besijola mina naye. Qha ke ngoku andazi uba kuphinde kwatshintsha xa sesithi mandiqhubeke nempilo. Oh, ndanibona mhlana nijola ndihamba ndiyobalisela amajini. Oh, okay, hayi. So ndibuza yena uGeneral. Yanzi ndibuza qha besendilibele ingxaki athethi nawe naye. Sendilibele, okay. Yazi niba ndicebisa ngelithini? Ndithi mina qhubeka nendlela nami ngiqhubeke neyami. Sha. Yebo. Ngakunike homework. Yazi ngiwabaleka ngisakubona. Enzekani? Ngachaza baba. Kaloku izolo ndizamile ukumbamba uMabhizi. Kodwa ndithe ndisathi ndimbambile nawe khanda ukufumana vele. Awufumaneki nawe nasefonini. So ndithe xa ndithi ndimbambile uMabhizi. Ufika ulegend uyafika pha uyalwa akaphathanga ezigani zenu ndazi ke nokunayo naye. Ufika uyalwa pha so uMabhizi wacaca usixaka sobabini ngamandla. Mina kandinatyana bendize naye umuntu wacaca uba awukho. Ngoxa bendingekho ingxaki abanye. Bengekho impela ungayenza kwenye umqophe ngentambo. Njengoba ndisitsho uba ngaba ndithe xa ndithi ndiyazama uba ndizomsondeza kwaphazamisa ulegend. So nami ngani akuyongxaki yami. Nawe ingxaki yakho nami akuyongxaki yami. Yazi nami mazothi ingxaki yami mhlawumbi ingxaki nale legend.
ngizamile mina ungumsisi umuntu. So kwasho khona ukuthi uyasixaka ngabantu amazi noma abhezi kofuthi. Kanongalibali ba usengumngane wami ngalo. Kangizobe nje ngimbambe lula ngambamba lula but Imake ngothatha nami kanjani? ngiyangixolisa. Ngathi yakhohlwa nje. Hayi ngixolisa. Okwami nje usuku oluyi-1 ingabikho nje. Engidele kulo nto. Yo eyantombi akho ndini nayo hayi ubonile yona ithe ngeke ubheke. Mame lapha singakangeni kuleyo ngixola. Masingayisebenzisi nje. Noma usula kusasa kuphela. Oh ndikusondezele yantombi hayi nje Hayi andithothi ngantombi ngithetha ngomadinga yabo ngisondele yena noma usula kusasa. kodwa mina ngifuna ukusondezela yantombi ayikho. Mame lapha ke bro. Iphone into engathuma nje.